Кайгылы телесерчилер, бу рубрика чечевесинде сизни дүйнөдө, Русия ve Yarımadamızda olgan soңки медениет хаберлеринен таныш этежекмиз. Бүгүнкү чыгышыны бүтүн дүйнөнү аретте калдырган Брэд Питт ve Анджелина Джолинин айрылуудан башлайык. Белли олган актрисанын адвокатлары онун өмүр аркадашы эле айрылганлары акында маалыматны таздыклап, эмне себебini билдирдилер. Джолинин билдиргенине көрө, о тек айленин аманлыгы үчүн бу эле карарга келди. Брэд Питт балаларынын тербиелеп усулларын кулланганын бегенмейди, деп кайт этеди эвелери Джоли. Хатırlatамыз, Белли олган айле 6 баланы жетиштирди. Олардан 3-сі Джоли ve Питтин эвлятлары да 3 баланы эсе эвлятлыкка алып бакайдылар. Актриса балаларını өз башына тербиелемеге карарыны билдирди, ама бабалары дайыма оларны көрө биле деп билдирген эдилер адвокатлар. Танылган айле 2014-сенеси өз корантасыны ресми olarak тыздылар, лекин бундан эвел 10 жылдан зияде гражданлык никахынен яшай эдилер. Шымды эсе Өзбекистан олган дирижер акында. Чалышкан вакытта өзүмө да жакшы ис этем деп байлаша Элдар Азимов. Бу инсан өз ишини жакшы билип, жиддий янашмакта. Оны тек Өзбекистанда дегилди, башка мемлекетлерде де дирижер кыбы билелер. Элдар Азимов Өзбекистанда биринчи камер оркестранын яратычысы, bundan да гайры Туркистон адлы камер оркестринин бедиребери, yüksek derejeli dirijer, meraklı subiddeş ve en asası güzel insan olarak bilinir. O toxtamazdan çalışmakta. Yakınları Özbekistan'ın Devlet Konservatoriyasında Turkiston orkestri nevbetteki büyük konserti berdi. Bir azırlık ve konsert yanı ders gibi. Çalışmağa istegen orkestlerini sevim. Turkiston takımının xadimleri bu işte büyük yardım gösterip ilhamlandıra. Olar sanki menen beraber bir tarafga bakıp muzikani canlandıralar, bir yönelişte hareket eteler dep konsert arfesinde kayt ete Eldar Bey. Halkımızın yaş istidatı da dünyanın ayrete kaldırmağa hazır. İstidatlı insan er işte istidatlıdır. Yaş yerce Rifat Mustafayevga tamam bu sözler kelişi. Çünkü yaş olganına bakmadan çok maksatlarına erişmege tırışa. Muzika de sport sahasında. 9 yıl devamında o bu spor çeşitinde ciddi uğraşıp geldi. Rifat tek icracı değildi, o eserlerinin müellifidir. Onun icadı esasen Kırım Tatar yırlarından ibaret. Noyabr ayında yırcının albomu çıkmağa planlaştırıla. Şimdi ise Manakayt yani Vernis ко мне serlevalı türkünün takdimnamesi sentyabr 24'ünde akşam saat 10'da beklenilmekte.